Sila endaweni yakwaMasikane elapha eduze kwaseHlobane njengoba kuKhisimusi nje ngivuka ekseni bengize emndeni wakwaKhumalo okumndeni ohlala nje amantombazane amancane ahlala eindlini eyingekho esimene siyiso ngathi ngifike lapha ngafike ngabona lokho kuhlupheka kwangithinta emoyeni wami kade ke ngibalethela uKhisimusi kepha emavikini amabili edlule laba abantu bahlaselwe isichotho esinamandla kwalimala othayela kwangena amanzi endlini abanye basebevele sebethole ukudla kwestokfela konakala kade ngizileke ukuzoba khalela ngibanikeza ukudla ukuze bakwazi ukuba noKhisimusi kepha ke bakhona abantu abasalile njengalomuzi nje wakwa nene ngithola ukuthi awubhalisekanga sebethe bacela ngizobona sengibonile isimo sakhona sibi kanjani sengizebuyele emva ngiyisika inqulu ukuthi ngelekelela ngani kodwa sengifike ngashiya okukulekelela okokwembosa phezulu endlini ukuze umizulu kwenzeka libuya futhi ntambama lithola ukuthi sebevalile phezulu ngoplastiki nangamaseyili kepha inhloso yethu ukuthi njengoba sesabika ku district na ku province ngendaba ye disaster silindile ukuthi bazosilekelela kanjani kepha sikwazi ukuhlala silinde nje sigoqa izandla nathi siyazama ukwenza okusemandleni ethu njengomasipala wasekhaya ukuthi sinikeze lelo sizo olungaba khona ngakho ke sesiye phethile uhambo lami namhlanje nami ngisaya ekhaya einganeni njengoba kuKhisimusi nje. Sanibona igama lami nguThembeka kwaKhumalo ekhaya indawo kaMasikane ngithanda ukubonga ngoba umeya osisize ngama-food parcel kuKhisimusi cela ubonga kakhulu ngathi engaqhubeka enze nakweminye imindeni efana nala ekhaya ngiyabonga. Ngiyabonga meya Nkosi yami owazosibona singelutho sidilikelwe namanje sisephandle kodwa sibonga okudliwayo siyabonga kakhulu umnyango. Sanibona nonke balaleli beMakhiwa TV. Ngingukhansela uTV Vilakazi la eBaqulusini municipality ngukhansela ka Ward 5 lapha sisendaweni yakwaMasikane lapho abantu ababe bonakalelwe babhidlikelwa izindlu. Sinomeya wethu ke umhlonishwa ukhansela uSE Mkhwanazi ozosi lekelela ngama-food parcel ukuthi umndeni lo wonke onakalelwa ukwazi ukuthi nawo ngoba kuKhisimusi ujabule ekubeni wamoshakalelwa zimpuphu zabo wamoshakalelwa yikho konke ukudla kwabo. Umeya ke usazosilekelela ngizwakalisa ukubonga okukhulu kumeya wethu waBaqulusi imisebenzi asenzele wona ngoba abakwa disaster bafika kodwa ke nakhona bephuma eBaqulusini behamba nayo umeya wayibona imizi sesenzileke ama-food parcel ubameya wabanika noma ke kukhona abanye abangatholanga kodwa ke siyethemba ukuthi ngoba siphethe umeya obacabangelayo abantu nalabo abangakutholanga bogcina sebekutholile. Ngibonga kakhulu emphakathini nakumeya wethu ubaba uMkhwanazi ngiyabonga.